Om Swastiastu. Titiang Niputu Ayuniswari, saking penyuluh bahasa Bali Desa Kasiman Kertelangu, Kota Denpasar. Sane mangkin, titiang jagi ngaturang pembelajaran inggih pasang aksara Bali, inggih punika pengangge tengenan durus biar saya. Tetujuan pepelajaran mangkin inggih punika alit-alit sami presida uni ring piteges pengangge tengenan miwah presida ngangge ring sesuratan aksara Bali. Inggih sane mangkin sane kawasanen antuk pengangge tengenan inggih punika aksara wianjana sane nenten kesarengin antuk aksara swara utawi aksaranyane kematian. Ring aksara Bali pengangge tengenan wenten petang sura. Duwiripun kapertama tengenannya mawah dados cecek, kaping kalih tengenan re mawah dados suram, kaping 3 tengenan he mawah dados pisah, lan sanesipun untat adeg-adeg. Inggih kelanturang malih ring pengangge tengenannya inggih punika wenten uger-uger kapertama tengenannya ring kecap panguntat guna mawah dados cecek. Umpamine uger-uger kaping kalih inggih punika saluwiring krunalingga kecap wianjananyane patah tur makekalih polih tengenannya wenang makekalih mawah dados cecek. Yadiastun sampun ke anuswarayang utawi polih seselan miwah el. Kruna sane ke anuswarayang minekadi cangcang dados nyangcang miwah pongpong dados mompong. Lan kruna sane polih seselan miwah el umpami kungkung dados klungkung, beng-beng dados breng-beng. Selanturnyane uger-uger kaping 3 tengenannya ring kecap krunalingga sane aksara wianjananyane magnayan kantun kasurat antuk tengenannya umpami uger-uger kaping 4 inggih punika tengenannya mawah dados cecek keangge micalang pasang tumpuk 3 umpamine lan sanepine untat kaping 5 kruna satma sane mawit saking kalih kruna kesurat sekadi ring sok umpamine inggih asa punika materi pepelajaran indik pengangge tengenannya sane mangkin indayang cawis pitaken ring sor puniki. Nah, sami sampun puput nyawis pitaken ngajeng yening sampun sane mangkin jagi puputan titiang pepelajaran indik tengenannya puniki antuk kirang langkungnyane titiang mas ageng rene pangampura pitaten titiang antuk paramesanti. Om Santi Santi.